Ne, apay nga da ka matlatan dito'y balay, lakay. Saan ka kadi amapan ije balay ti ka anakam? Ha? Itangaal daw ti kasangay ni Lawrence. Saan ka di? Hawan kaya man niya. Saan ka makapan? Adda na pa nagapapana kita. Anya? Sigurado nga do ti tao ita ijalamayan. Ija ti papanak. Amumat apa nagkakampanya ita bakit? Ay katun no day tati ko nam. May mayat ijalamayan taado ti tao nga agdengeg no agsauak. Kat sigurado nga ibutos daktaw inton umay nga eleksyon. Kat kumusta nga iti panagsaum ijalamayan idirabi lakay? Ay kat nasaya at abakit imo na nagsao nila kay Roland. Nga madlaw ko asaan nga interesado dagiti taong agdengeg iti bagbagana. Kasta? Nga midisya kon ti agsaaw si ka. Ay na! Imasinag amin dagiti tao. Kasta ka di lakay? Nasayaat nga rod. Masigurado tayo ang mga abak kainton umay nga eleksyon. Sigurado na ita bakit? Amumot nga adaw ti akin am mo kanyak. Nalatak tinagan ka diti lugar tayaw. Sipot pay. Kumusta nga iti panagkampanya am lakay? Nasaya at matbagat. Isto na lang ta sandak pa'y unay nga amutag iti tatao dito lugar tayo. Nang runay jay ili. Hanya nga rod nga ikat dito'y laang mo't barangay tayo tayan dagiti makamaamukan ka. Oo nga roda. Isa marik na kakaslawan tinamnama ang mga bakak-bakay. Ay isaan lakay, di kag panunot iti kasta. Di ka mapukawan iti namnama. Kita man ni Harvey nga anak ta. Tumulong pa'y amang ikampanyakan ka. Adu dagiti mang subsuportakan ka. Iso adi kag panunot iti kasta. Ay... No saan ka man na mapagasatan ita, anya ti ammo tayo. Amang ano inton sumaro no nga eleksyon sa kanturumwag. Wan makadya. Tinapatag, saan ka amang daddadaal iti padam a tao? Gapula ang iti dayta. Iso nga aramig dumlatta tinasayaa. Agyamanak tada kayo amin kakabsat. Gagayem ken kakabagyan. Kano saan aga pwede suportayo? Saan ak kumaan na pagasatan? Awan na nyaman na, Sir Brando. Wan, Sir Brando. Ket pwede na ita, awisin kayo amin nga umay ije balayin ton bigat, taag blowout ak! O sige, Sir, umay kami. Wan, Sir, umay kami. Agyamanak, namnamaeg ti yumayo amin inton bigat. Nagasatak at talaga. Nalatak tinagan ko manipod iti lugar tayong aging gaijay ili. Iso nga ado tinangibotos kanya. Wan nga rod lakay. Iso na lang, tasaan mo't asikati number 1. Si Kati Kaudyan. Saan na napatagday ta? Tinapatag, may saak kadagiti nakarwar. Wan matkit di Ay wan gayam. Iso matlagayam asaan nga may dagiti daduma ako kumarik dito'y idi nag-blow out ka. Tanapanda ije balay dala kay Roland. Ha? Roland? Apay na panday jay? Kat naabak mo't day jay alakay? Kat damag ko, nag-blow out lata ka nga oray na abak. Anya? Agpakalaing man ako na akon. Ha? Amok ti ugali day jay. Agpabida man na. Ne, si kamot ti masabat ko, manang Lenny. Ha, ay, wan, Banjay. Kasla bulong mat day taimot mo. Wan man, natang day to'y. Napan ko ginatang ijay store. Kunaklakit din no bulong tidang lapag digosyo. Ha? Kan, madlaw ko kan ka. Saan ka nakas itisigod at tunggal masabat ka, kat nakaisam kalata. Ita, saan matan? Nakadumog ka pa'y amagmag na. Ne. Sa bagay, kasta talaga siguro ti epekto
Sakto ti pan nakaabak nila kay mo iti eleksyon. Ni, saan mat Okay la kada kami ti pan nakaabak ti asawak, Banji. Ay, pasensya ka na. Ngam ibagbagak laeng ti mapalpaliiw ko, Manang Lenny. Agsasaruno matan dagiti matmatay dito lugar tayo. Bakit? Wen nga rod ay sa bagay. Pasigmot nga min alalakay kan babakit dagi jayan. Nagasat nga ron dagijay ta naabot na pa iti kasjay at awenda. Wen nga rod ay nasapay ko mata pumaot mo ti panagbiag talakay. Ala nga ron, sapay lang kumatakas ta. Agrubuat ka nga ron tayong tamanan tumulong ijay lamayan. Sige, lakay. Amom, napan kami ijay lamayan idirabi. Ay na, nagpintas ti mensahe ni Sir Roland sika. Kasta ka di? Wan, tunggal mapan kami kadananang ijay lamayan. Adalata ni Sir Roland, kanti asawa na. Makadlawak nga ron. Jak pa'y pulos nakita nga imay si marungkar ni Sir Brando ijay. Anya? Siguro, idilaang panagkakampanya asumar sa rungkar tunggal adda matay. Itatanalpasan, awanan Aggaraw tulaangan no umada ni manin ti eleksyon. Wen nga rod Saan mo't gaya man nasaya at ti ugali na? At least, amutay to no sumaro no. Kan damag ko ang nagrigat gayam amaasit kan no may papan ititulong. Lakay, last night gayam ijay ayan ni Nanay Sing. Saan ta ka di amapan? Saanan bakit? Nabanuga ka naggapu ija resort. Amangan ngamin no adda maipagada. Sapay manula ang abulan tinapalabas manipod iti eleksyon. Katibagada lang tatibagada. Nalpas matin ti eleksyon. Apay, may sublida pa no bilang laan. Sa bagay, So may sa sigurado nga daijay nila kay Roland. Kasjay ti paglayngan daijay alakay. Nagpipintas dagiti mensahe na ti sangwanan dagiti tatao. Kinapudno na. Saan mat anasaya at ti ugali na kahit? Isungarod anaabak. Apay akas ta tila nga mamasabat ko insan dina. Kasla makaungungot ka. hay! Saan akas lang insandona? Talaga ang makaungetak. Apay. Gapo iti dayge abrando. Ha? Ni Sir Brando ti ibagbagam? Ay nasaan anas kan nga awagan iti sir dayge at tao. Makapasuron at talaga. Apay ngamin. Kita aman to ibado ko. Magmagnaak ijay kalsada. Idi kwan, linabsan nak. Ngam kaslaing gagara na nga impag na ijay ayan tipitak jelugan na. Iso anak parsya kanak itipitak. Ha? Aniya? Apay dagita bagas nga ikilkilom. Bakit? Kana adapay kawas nga ingkargaw miti supong. Ay, kwala kay. Ipantay ije barangay Hulinton Malam. Imbag lang nga inayon da nga iwaras ka dagiti apektado iti bagyo. Ay, huwag nga peso. Naibaglayan ta na panunot mo dayta. Nala, aginanaka nga rodan. Kalpasan na, tulungan nak dito aramidag. Tap numalpas aging gainton malam kat maitulod tamutan. O sige, sige. Mapit lang nga ron ta tulungan ka. Lakay, nagapuak ije store. Nalabsak dagiti tattao ije barangay hall. Kahit, Makumikum da ang mga isagsaga na kadagiti relief goods. ay, bay amlat ta ida, Di mo pa kibibiyangan tiraramidon da. Apay numapantamot tumulong. Di ka di madanagan, awan ti may baga dagijay. Lakay, manulaangan abulan ti urayan. Eleksyon tumanan. No kastoy akanayon, ibagalakit di dagiti tattao adi mo amo ti tumulong. Kalpasan ang nagtalagdakin ka. Ang mga nudida kanton ibutos inton umay nga eleksyon. Sana mapasamak day ta. Ado dagiti gagayim ko adakkel ti panagtalagdakan niya. Nang runa dagiti agtutubo ita.
Isu nga oras sa anak pa ikat nga kampanya na masigurado ang mga bakaktaw. Ay na, naimbag kayo pa'y kini Sir Roland, Ma'am Lenny. Tunggal adda aktibidad dito barangay. Adda kayo lataan tumultulong. Ha? Ngamda Sir Brando, awan pa'y napuutak na imay dating mulong dito barangay hall. Ay kat, mga noada pa ka kumikumanda. Adi na. Ay na, madam. No addaman pa ka kumikumanda. Rumbang kumalataan nga umay damot tumulong. No di da kayat timang tad iti kwarta kas tulong da. O di tumulong da kumamat nga umay agrepak. Nagadumat tinaskan ang mairipak. Nala, husto, hindi na. Kabailan tayo dayta. Malpas tayon tulat ta. Sa bagay matket di, Ma'am Lenny. Nay, sikamat gayam ti masabat ko, Mang Roland. Ha, dandani di ka na ilasin na. Nabas-basa ka. Nagkapam, siguro napan kay manan nagpakabayani di barangay hola niya. Urek tudto daw. Anya, saan mo kasta Brando? Kinapudno na napan kami timulong. Ngem awan ti kaya ta sa wente ipapan mi sa jay. Ha? Tigit di ko naam. Napan ka manin nagpamarangan na sayaat. Mangnamnama ka ngay butos da kadagiti tao. Inton umay nga eleksyon. Anya, No di da ka kayat dagiti tao, di mo ipilit tabagay. At adala nga marigatan ka. Kan may sa agsakit lang tinagamaw. No saan ka manin ang mapagasatan, inton pa nagbubutaws. Lakay, umanda ni man ng eleksyon. when nga rod, Kasanon nga no saan ka man na makarwar. ay ket aklunik talaga kasta. Mga bakakman when saan na ayos lang kanyak. Awan ti problema iti dayta. Congrats, Tata Roland. Agyaman ako na iha. No saan nga pwede suportayo. Sana ka napagasatan nita. Awan anyaman na, Tata. No para kanyak. Da kayo tirumbang nga ibutos. Saan kat akas iti daduma. Ano mapagasatan dan? Kailaat matin ang umato ti panagkita da iti bagbagida. Ha? Day ta ti ba nag-ajak nakita kada kayo, Tata? Idi na palabas nga eleksyon, naabak kayo. Ngam nagtali na idlat ta ti kinaimbagyo kadagiti tattao. Agyaman iha. Nasaysay at matlaing ti napakumbaba ka na yun. Kensan ko nga ugali ti mangtangsit iti padak ka tao. Ay na, Jack ni namnama asi ka ti number 1, lakay. Ay na, nakaragragsakak para kan ka. Uray siyak bakit Jack mait namnamay nga agtalag dagiti tattao kanya. Ay na, gapuday tayo ti kinaimbag mo. Isu tinakita dagiti tattao. Awan siguro. Ay para kanya mga bakakmanuan no saan agtali na idlata ti kinaimbag ko. Tumulong aklata kadagiti agkasapulan nga aging gaiti kabayla. Salbag kit di kastoy. Lakay, di ka kumamot agungat. Aklunan tay latan ti pan nakaabak mo. Anya ti ammo tayo. Ang mga nointon sumaruno kat si kamot ti mapagasatan manen. Tumultulong akmat. Aramidak mat ti amin nakabailak. Ngem apaya namin pinsan na napukaw ti panagtalagdag iti tattao kanyak. Lakay, panawin mo't siguron tapno amirisan ta dagiti bidot na iti kalabas. Oh, anyat kayat mo asawan? Manipod na pagasatan ka iti kalabas nga eleksyon. Aklo naman kan saan. Ngimato ti panagkitam iti bagim. Ha? Nakunam itay at tumultulong ka. Ngam kinapudno na, saan? Tunggal at dagkid daw iti tulong. Saan mo nga ikaskaso ita?
Iso nga anya ngay tinamnamaan tayo. Nakitan dagiti tattao dayta nga aramid mo. Mabayagan na palabas ti eleksyon. Ngem nasakit pala tinagam ko ngaging gayta. Apay anila kay Roland tinangabak. Lakay. Ayos lang kumano na abak kami adwa. Ang makita ngamin kat limas tugmeten kapula ang tanangabak. Kat isupay ti number 1. Ala, husto daytan lakay. Idi na palabas nga eleksyon, naabak ni Mang Roland. Awan apulos tinangag mo asakit asarita manipod kan kwa na. Datapay kit di ko matirumbang nga agkid daw iti pamakawan kadakwada. Gapo iti nasasauta idi kontra kadakwada. Anya? Kas naunay ti paggaak mo, gapo iti pan nakaabak na iti. Kan aklunak nga oray siyak. Pinagsasawak ni Manang Lenny. Ngam ayos laang kan kwa na. Ayos laang ti pan nakaabak da. Ket ita ta si katinaabak. Wagas siguro dayta, tapno makaamiris ta. Na, itaman ba yan na lagip mo ti may sumarungkar dito'y balay may Brando? At nakati ibaga mating ko. Kwa, umayak ko magkidaw iti pamakawan kan ka. Kada kayo, asan ka pamilya? Ha? Gapoy ti pan nakahabak ko. Namiris ko dagiti saan na nasayat ng nararamid ko kada kayo iti kalabas. Kansaan lang nga kayo. Kadagiti tatao. Aklunak, naglablabo sa ka, Manong Roland. Ado dagiti na ibagbagak asana na sayat. Inoy-uyaw kayo iti. Gapoy iti pan nakaabak mo. Pagbababaw yak dayjay ita, Manong Roland. Katsapay la ko ma. Mapakawandak. Amang Brando, kasi ti ka na yun kong ibagbagay ti kaduan. Panagpakumbabalat na ti kang runaan. Iswa di ka matanagan. Ta mapakawanda ka. Saan mo na pampanunutan tayo dyan ating kautan mapalabasin? Agyaman akmanang. Talaga anak asing singpat kayo. Da kayo tirumbang agserbi. Tapagwadan kayo, Manong. Kasano itan, Andrew? Parikot ko daytoy sitwasyon ko ita. Gina. Saan tapay anak kasaganang agbalin nga amakan ina? Ngam nailaw ang tamatan. Kasano daytoy yan? Gina, saan ko mga agsakit pinakamot yung dahito yung isingasing ko, ha? Ha? Anya dayto? Mangsapol talangan iti mangampun kan kuana no bilang lang. Asino ko mati mangampun? Awan mati ang mamuta. Padasin tatag sa ludsod kadagiti gagayim ta. Amang ano adam amuda. Ngamdyak kayat nga dama ka mo ama si Kugak. Aginggat ka ba ilanta? Ilimit ta ko ma. Anya? Awan pa'y Apolos ti makinam mo iti daytoy. Uray ni Penny kat saan na nga mo. No kasta nga rod. Sumardeng ka pa lang iti panagadal mo. Umalayo ta diti lugar tayo. Agsublitan to kalpasan ti panagpas ngay mo. Ha? Anya mo tunday ta angot ti kan ng Penny? Diyak magustuhan ti angot na. Ha? Ket no nagbanglo dayo kan kanya? Ado ti bawang na. Iso magusto unay. Ha? Adaywan nakman. Diyak magustuhan at talaga day ta angot na. Agoy ka. Kanahin tamo tamang mga niti kastoy. Sana niya. Ngamitaman pa ya di mo kaya ti angot na?
Oh, nakaskas daaw. Awanin ti adupay asao. Basta umadayo ka kanyak kunak. Amo? Kasta ti sintomas ti masikog. Ngamin, kasta ni manang ko idi. Amangan kit dimot no, masikog ka, Gina. Daytang iwat mo. Ang mga nod na makangagan ka. Anya? Anya? Sigurado kayo iti day ta-apply no yo, Gina? Wan Penny. Amumit nagpada kami pa'y ngagad-adal. Iso nga amumi asaan mi pa'y kabailan nga ipaay amin ang kasapulan ti agbalin nga anak mi. Anya? Apay ngamin? Ngamin ano ka mo't pinalagipan. Hangim, ay, ibagbagakeng ka. Oray anya ti aramida nyo apa nangili mo di ta. Maamuan tulat ta. Penny. Agasam ta. Nagtungtungan nyo adwa nga ipaampon nyo ti agbalin nga anak nyo. Anya klase ti lalaki ni Andrew. Mabalin mo't nga isupay lang ti sumardeng iti panagakatal na tagtrabaho pa'y laang. Amumit adakkel ti expectation dagiti dadakkel na kan ko ana. Kasta akmat. Iso at talaga aday ta tinagsaritaan mi. Ay, problema. Nasakbay nga ramidan nyo dahi ta plano nyo. Agpanunot kayo man pa iti mamin adu adaras. Sa nagkaskarina ti agpaampon iti ubing. Anak yu dahi tanya. Iso arum pa nga takdiran nyo. Anya ngay nga rod kat adda ditang. Anusan nyo ati sa o ti tao? Nakasaritong ka din ni Joyce. May papaniti am mo na alakay nga awan anak na. Wan, nagsarita kami tayan. Kat inawagan mi day di alakay. Lando tinagan na. Kasta ka ni? Ijay syudad ti pagnanaadan na. Kat nakuna na ang mabalin nga ijay mismo abalay na ti pagnaadan ta. Aginggang agpasngayak. Kasta ka ni? Kaano nga rin ti papanta? Malpas lang ti first semester. Sumardang tan-a iti panagadal ta. Kasanon numamuan dagiti dadakkel mo anagsardang ka? Saan ang mapasamak dayta? Gapot ta ipakada kadakwada. Ang mapanak pa'y laag trabaho ijay syudad. Para iti panagadal mo? Wan. Nasayat nga rin no kasta. Awan nga rin apolos ti makamu iti daytoy. Nang runa ijay ayan nyo. Malaksid lang kini Penny. Apay ngay nanang, saan mo nga awit ni Manang Gina dito palay? Ay kinapudno na anak ko. Imawag iti na minsan ngal daw. Nakuna na sumardeng pailaang iti panag-atal na. Ha? Apay ngay? Gapot akurang ti mait-itit ko akwarta nga aramaten na iti panag-atal na. Sana balay tainton makaurnong ituloy namanen. Ay, sa bagay matkit di Nasaya at matkit di tikas jay. Tapno matulungan na mo't tibagina. Tagpada kami mo't nga agad-adal. At ti kwarta, Andrew. Gina. Tata, itin ko na itaw imbaglang pangrugyan yumanain. Saan kayo madanagan? Siya kon ti makaamukin ni Bebe. Ada nakasarita katang da nakakadwak ang mga iwan keng kuwana. Agyaman kami unay kada kayo, nata. Ayawan na nyaman na basang. No, kaya't mo nga may sarungkaran, no may kalata. Saan kayo aparitan nga umay, ta anak yukat nga round. Agyaman kami unay iti kinasingpot yo, tata. Wow! Sika ka din day ta, Gina. Kaslawan nagbaliwan ti pamagim nga oray naganakan. Taliwat mo. Ha? Ang mga nod na makangagkan ka. Ha? Ay, sorry. Naawan mo tadi ti panunot ko sika. Kat, kumusta mo dito'y boarding house na, Penny? As usual, nasaya at latamat. Awan nagbaliwan na. Naragsakak ata. Nakasubli ka matlangan sika. One Penny. Agenral kami itakin ni Andrew. Ay, nasaya at ano kasta? Ayun gayam.
Kumusta ni baby? Nasaya at mat, friend. Ay na, nakasingsingpot ni Tata Lando. Diyangay nangampun kan ko, na. Ay, kita mo, at titiladawan na. Ayan na, kitang man. Oh, Ay na, nagluk mag-ngobeng. Nag-cute si ka. Ay na, kung ako lang, di ko na lang siya pinamigay. kinapod no na. Idinakitak ti anak ko. Kailaat ang nagbalo ti pangadeng ko amang paampun kan ko na. Ha? May sa ti pampanunutak. Nakakaasila ang itiden nami. Gaputa saan kami matngarod ang nakasagana. Ay na, Gina, anak ko. Nasaya at nag-awid ka. Nabayag asaan ta nagkita. Wan nga rod nanang. Kailiw kayo matan. Iso ang nag-awid ak. Kahit kumusta mat ngay ti trabaho ijay syudad. Nasaya at nanang. Adamot basit na ornong ko. Iso nga agen rolak manan. Nasaya at nga raw danak ka. Ay, wan gayam. Ni Diana ngay. Aping awan pa'y dito'y. Idin to tarabin. Ay, daita nga raw ti parikot ko anak ko. Kanayon amarabian ti kabsat mo. Amangan mo't no dan boyfriend na. Pudnot ako na anak ko. At the boyfriend ni Diana. Ibagbagak nga rod kan kwa na aliklikan na pailaang ti makiayan ayat. Ang di namat dengdengan ti pamagbagak kan kwa na. Ay una yan ni Diana. Nagubingan pailaang. Ngam gumarang ganjangan. Urayak man, tapalagi pakday jay ababae. Daitan ti bagbagak kan ka Diana. Kasano itan ti panagadal mo? Pakawanandak ko mananang. Aklo nagtibindot ko. Tibindot mi kan ni Carlo. Sa anak mo ta nagkurang iti pamagbagakan ka anak ko. Ngaman niya tinararamid mo. Nanang. Hala, ibagam iti kayan ayat mo. Taumay dito'y balay takasaritak. O nanang. Ibagak to kan kuana. Mangibabaing ka, Diana. Anya tinararamid mo? Manang Gina. Ay, unak lakit din no ipaspasnak mo ti panagadal mo. Ngam saan met gayam? Anya ngay, nagsikug ka di na oras, gapu iti kinagarang ganjang mo. Manang. Imbag kumamat, no adda na talgad at trabaho ti boyfriend mo, ngam awan mat. Anya ngay ita, sumardan ka iti panagadal mo. Kan maysa, rombang asuming na kayo iti pagnaadan nyo. Kasta ti agpamilya, tapno amuyo dagiti pagrebangan nyo. Manang. Saan ka nga agdependar kininanang? Taam mo mat nga agad adalak pailaang naawatam, garang ganjang ababae. Nalabas mati pa nagsasaw ni Manang Gina kanyak nanang. Diana, anak ko, pasensya ang latan ni manang mo. Anya ngay nga rohod kat si katinagbidot. Di mo latan ikaskaso. Nanang. Uray siya, nakaisawa nga itisan anasaya at kan ka anak ko. Ngam normal na dayta amarik na ti maisangay na. Kaputa kayat ko amakalpas ka iti panagadal mo. Nanang. Ngam anya ngay nga rohod kat adtatitan. Agtinulong kayo kin ni Carlo para itibuklan nyo a pamilya. Inton makapas ngay ka, kat kayat mo nga ituloy ti panagadal mo. Siya kon ti makam mo ang mga uawir iti anak mo, anak ko. Agyaman ak unay nanang. Kat agyaman ak kada kayo. Taure kasto'y tinaramid ko. Sandak alinaksid nga anak. Aklo na kagapoy ti kasto'y nga naramid ko kat naibabain ti pamilya tayo. Talaga akasta, anak ko. Ang manyangay nga rood. Adda ditan.
Awaten tayon. Ala, maturog kan anak ko tapno maaramid ko matandang iti rumbang aramidag. Adda kayong matgayam dito'y balay, Diana. Kunak man no napan kayo ijay balay da Carlo. Kunak man no ijay kayon nga agnaed. Apay akas tamat ng tibag-baga manang. Mapan kayo ijay ayan tinaganak ni Carlo. Mangirarit kayo la ditoy. Rumbang laang alak amin dayta. Gaputakas takit nga rod kinaramid mo. At nakikit din dito'y balay apaas asikaso kin ni Nanang. Saan nakas na? Ala, pumanaw kayo. Gina anak ko, saan kumamat akas ta ti panagsasaom iti adem? Nangag ko ti saritaan nyo itay. Baliwam kumamatan ti ugalim. Pasigmatan nga agkakasakit ti sausawang mo iti kapsat mo. Ay nananang, husto laang dayjay. Itikas na, agnakam. Imbes ati panagadal na ti in-into na rin na. Saan mat? Gimaranggan diyang mat ngamin. Gina anak ko, agpada kayo ababay. Iso at anangam kumati panagsasaom kan kuana. Di mo amo ti mapasamak iti masungad. Iso apanunutam kumamat nga umuna ti ibagam. Anya ngay ita, pimanaw dan dito'y. Ay, jak lakit di makaid na amang pampanunot kadakwada anak ko. Adula amin day tananang. Rumbang laang tinaramid ko, tapno agnakam da. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Kumusta kayo ditan? Nasaya at latamad, Nanang. Sa anak amarigatan ang mga awir kin ni baby. Tadamang tultulong kanyak, nukas ding awan ni Carlo. Nasaya at ngarud no kasta anak ko, tada katulungam. Ala, aganan at kayo akan ayon dita, ha? Nanang, kastamat kada kayo O sige, baliwan tayo itong tagsarita. Mapanak pa yung amin makitsenda. Sige anak ko. Bye, Nanang. Oh, sigamat gayam ti masabat ko na yan, Si ka di kapsat ni Gina, saan ka di? Si kamat gayam dayta, Mang Penny. Damag ko nga dan anak mo. Isutin ako na ni manang mo idi kanya. Pudno dayta? Lalaki ka di ti anak mo? Babae, Mang Penny. Apay ka di? Ay, lukas ta, agpada kayo babae ti anak na ni manang mo. Anak ni manang ko? Ay kwa, ano, pasensya kan iti na ibagak. Awan day jay, Diana. Mabit lang. Agpudno ka man kanyak, Mang Penny. Ha? Anya di imbagam nga anak ni manang ko. Ay, kwa Diana. Ibagakin ko dito, pangasim. Tasaan mo ko mga idanon kang kwa na asyak, tinakaibagakan ka, Namnamaam dayta. Anya, kasta timbagakan ka ni Penny, Diana. Nanang. Dayta tinakuna na kanya, kidi nagsabat kami iji palengke. Una yan. Ngam apay nga awan apulos ti amu tayo may papan iti day tabanag. Nanang, awan na talaga. Gaputay naramid dati amin, tapno mailimod dalaang. Ngam naamuan tayo mutlata. Ay, dayta ti rason no apay nga imayak diti balay, Nanang. Tapno ipakaamok ti amin kada kayo. Nasakit lang amin tinakam ko. Gapoy tinalabos sa panagsasao ni manang kanya kidi. Ngam, adamat gayam inaramid na. ala, husto na nako. Si akon ti makamukan ko na. Ay uwan gayam. Anya ngay ti ko na ni Penny may papan iti upeng. At daka di ijay syudad nga ging kaita. Awan, Nanang. Ngamin,
Nag-abroad ka nun tinangampun kan kuana. Kat ingkuyog dati ubing. Anya, apay anaaramid ni manang mutikas to'y. Andro, tunggal makitak ni ading ko kan ti asawa na kaduad at anak da. Diyak maliklikan tagladingit. Ha? Siguro, no tinakdiran tati anak da, dakil ko maitan. Adda ko mamatliw-liwat. Gina. Ngamawan maaramitan ta. Gaputain niya dayo damatan ka data. Addadan ijay abroad. Addan tulat na gundaway amamuan na adata ti pudpud no anagan na kengwana. Uwan, nagsakit ang panunutan. Amaamuan na adata tinaganak na. Ngam saan mat adata ti dimakalan na. Ala, saan mo na panunutan dayta, Gina? Nasaya at matanagawid ka, manang Gina. Kat naira na nga da kami. Pasensya ka na. Nakawarwaran dito balay. Nalaing ngamin nga gayayam ti anak ko. Sayang lang. Nada ko ma ti anak mo. No di mo ko maimpaampon. Anda ko makayayam ti anak ko. Anya? Idi nagsikugak. Aklo na kasaan kami anak kasaganak ni Carlo. Ngam inaramid mi ti amin. Tapno maipaayan mi ti anak mi ti nasaya at panagbiag. Nga uray narigat para kada kami. Huh? Ay, apeng impatawat mo ti anak yu, manang. Diana. Agkakasakit pa'y asarita ti imbagbagam kanyak ini. Ngam awan na pulos tinangag mo kanyak. Ala, lipatan tan tinapalamas, manang. Masaukla ang matkit di. Ngam sana nasakit tinagam ko kan ka. Diana. Ti pagyamanak, saan mo nga imparagrag ti anak mo? Kat sapay lakma. Tabigbigan na kayo tulataan na dakkel na. Pakawanan da kading ko. Naaramid mi day niya eh. Gaputa saan kami may anak kasagana. Insakripisyo ko mati amin para iti anak ko. Ngamjak na aramid day ta. Gaputa managing bubuko da. Tila ang bagik ti pinanunot ko. Ala, Puston, di ka nagsangit. Sana bale, ubing kapay. Aganak kan tumanan, mana. Pakawanan na kading ko. Amo ka naglablabas sa kitikan ka. Kat agyaman ako na eh. Napakawanda. Okay, tanya ti plano mita ading ko. Saan ka pa yung nagtrabaho? Kwa manong, panggap ko kumati agsubli di syudad. Agsubli ako may tisigod na trabaho. Ay kat nasayat dahi ta planom. Hanggang asino iti mga iwan iti anak mo no bilang. Dahita nga rin ti parikot ko, manong. Kasaritak to ni nanang nanyat ko nana. Numayat ang mga iwan iti anak ko. Agsubli ak iti sigod na trabaho. Una, pauitan tula itan iti kwartada. No kasta ti planom ita. Sigay, mayatak ang mga iwan iti anak mo, Mika. Agyaman ako unay nanang. Ngam ikarem nga ipaay mo amin akasapulan day ta anak mo. Kan siyempre, kasamatan kanyak ang mga iwan. Ha? Uwan nanang, di kay madanagan. Ipaay ko amin ang kasapulan nyo. Nasaya at no kasta. Kan maysa, ikarem adimon soblian ti kayan ayat mo. Awan serbi na ti kasya alalaki. Kita amita. Naganak ka, ngampulos ngawan intulong na kan ka, ni ultimo umay sumarungkar, awan.
Wen nga rod nanang. Ang di kay madanagan. Namimpinsanan na napunas ti panagayat ko kan ni Lloyd. Gapoy ti san na nasaya at nginararamid na. Iso ati anak ko laang ti pampanunota kita. Welcome back, Mika. Nasaya at ta nagsubli ka dito yung syudad. Wen friend, tamasayangan anak mo ti trabaho no bilang laang. Aywan sayang at talaga. Aywan gayam. Asino nga iti mga aywan iti anak mo ita? Ay, asino pa'y kumangay. Ninanang ko Isulaang mo tinawaya ang mabalin ang mga awir iti anak ko. Kasta ka di? Ay na, day tamot ti pagsayaatan na. No adda pa'y laang tinaganak akatulungam. Iso anagasat ka. Taadda pa'y laang ninanang yu at tumultulong kada kayo. Ngam para kanyak. Naidumduman ni nanang. Ngamin sa bali. Kas kumaita. Imanugot nga aywanan na ti anak ko. Ngam adamat kondisyon na. Masapol ka nung nga ikakiti kwarta iti binulan. Anya? Uwan, Lisa. Sana libre ti panangaywan na iti anak ko. No ti daddo mga inak at urayan dalaang no adda maitid kadakwada. Sa bali ni nanang ko. Makapungtut pa no kasding awan maitid ko a kwarta. Anto iti kwarta yun, nanang. Nangipawit ni Mika iti kalman. Ang italang inyag ko. Ha? Manungay dayta? 4,000, nanang. Alawan siya lang daytoy. Saan kayo matan agumatang iti diaper kan gatas ni baby? Tadamot impawit na. Ito na. Anya? Oo, na yan day di babae. Apay 4,000 lang timpawit na. Nanang. Ha? No kastamot lang. Agawid lang ang dito'y balay. Umikatan iti trabaho na. Taisaw ti mga iwan iti anak na. Nanang, apay ka di akasta kayo. Amuyo mo't akasubsubli lang ni Mika iti trabaho na. Kan may sa, awan mo't paggastusan nyo dito'y balay, tapno kurangin nyo na ita. Awagam ni Mika. Ibagam kan kwa na akurang timpawit na. Ha? Adda utang ko anasken abayada. Iso anasken anayunan naman tipawit na. Hello, Manong Kevin. Siyak daytaw, Mika. Nanang, kumusta kayon? Apay akurang timpawit mo a kwarta? Apay 4,000 lang. Imbagak matkan ka. Nga dautang ko anasken abayada. Lung ko dayjay. Ha? Nukas tamat lang akurang-kurang tipaw itmaw. Agawid ka langan, tasikan ti mga iwan iti anak mau. Nanang, apay akasta kay matan. Sige, inton sumaro no. Nayunak ton ti ipawit ko. Day talaang tinaipawit ko ita. Takasubsublik kat nga ron iti trabaho. Maawatan niyo ko, mama. Ha? Kung naklakit day no adda ka makatulong kanyak. Saan mo't gayam? Nanang? Nakasaritak ni Kevin iti kalman. Isungay mayak dito ita, takayat kakasarita, Helen. Ha? May papanitian niya, Manong Julio? Di mo kumamot ung tante anak mo, gapulang iti kwarta. Unay kamutan. Ha? Panunutam kumamot nga iso nga danimi kay jay syudad ngagtrab-trabaho, tapara ka na kayo iti apukom. Apay nalakatag sa apul iti kwarta. Di kagsaw iti kastamanaw. Gaputasakbay anapan ijay syudad ni Mika. Nagsaritaan men ti may papan itigatad anas kanyepawit na kanya. Nakapungtutak ta 4,000 lang timpawit na. Aniya, apukom day tayo ay wanam. Ang dawatam iti dakalagatan janak mo. Aniya, kamutan. Kasla di mo anak ni Mika iti kastang kararamidan. Ha? Sardangan nakmanaw. Awan amom iti anyaman ang nagsaritaan may. Isu asaan kakuman ang makiblang. Tatang, nakitak da lola. Tadwan na ti anak nan ti Mika. Nagkapuday di balay daan ti ising. Iji ngay pagayayaman da iti baraha. Anya? Ay, sige anak ko. Tainak tuman kasarita ni Lola. Apay nakapalis ka, Mika.
na kiji palengke, Lisa. Adda ngamin nagaplaya ka restaurant ijay. Agserba kiti makan. Aging galaang matita alas 11 ti rabii. Anya, ay unay kan. Kasla saan ka maten ang mabambanog iti kastangar aramidam, friend. Mabambanugak mat, friend, ngam kasapulan. No ti sweldok lang iti pagtrab-trabahuan ta tinam na maak, kurang at talaga. Anya, Ayos lang kumano sana kas din ni nanang. Ngam no kurang ti ipawit ko. Agungat mat. ngam panunutam kumamot ti salunat mo. Sikat ti nakakaan sinubilang laang. Agasam day ta, mapuyat ka. Manulaang nga oras ti pannaturog mo. Agriing ka manen ama sapa inton bigat, tapno mapan agtrabaho. Ay na friend, di mo mat parigatan ti bagim Adda ni Mika ijay syudad nga agtrab-trabaho para kada kayo nanang. Ang amanya ter aramidan nyo. Agsaysayang kayo lang iti kwarta. Na, anya ka din day tangay bagbag amanak ka. Awan ba't dakas ngar aramida ka? Di kayo naglibak nanang Adda nakakita kada kayo akanayon kayo amapan ijay sugalan. Saan la amay sa wenno dua a tao tinakaidanon kanya. Anya, Panunuton nyo kumamot ti rigat ni Mika ijay syudad. Di namat pidpidutan ti kwarta nga ipawpawit na kada kayo. No kurang ti maipawit na, nagaduti sa uyo. Awan pa'y pakibiyangan nyo no masayer ti rik na ti padayo a tao, gapo iti panagsasauyo. ha? Pangasiyo kumamot nanang. Sardengan yon ti panagsugsugal nyo. Ikuy-kuyog yo pa'y ti apu ko yo jay sugalan. Isardeng yon dahi tangar aramidan nyo. Hello, Manong. Siyak day to'y, Mika. Imayak la nakiawag dito'y ayandamanong ma. Ay, kumusta kay mo nanang? Awan niya, manon alawas tinapalabas. Aping awan pa'y lang ti kwarta nga ipawit mo. Ha? Kasapulak ti kwarta. At dapay utang kaw ije istor anas ka na bayada. Daya par tinutang ka. Anya? Aping imutang kayo katadumot di diaper nga impawit ko. Adaw, ngum ka na yun mat ngagsukat ti anak mo. No adaw ti reklamaw, agawid kalangan. Tasikan ti mga iwan iti anak mo. Nawatam. Sige, nanang. Inton bigat, ipawit ko amin na sweldok. Alaan yun tulatan ka ni Manong Kevin. Oh, apay kasta ti lang Mika. Kasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutak lang amin ti kasasaad ko ita. Nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kwarta man ang di ibagbagana. Dinakman la sinaludsod no kumusta ak dito No kumusta ti trabaho. Basta kwarta lang tinapatagkan ko na. Anya? Sipod paya. Jak narik na ti panagayat kan pamatag ti maysa nga ina. Ngamin, tila napatagkan ko anak at ti mayawatan iti kwarta. Anya ngay nga road, friend. Sapay lang kumata dumtang to ti gundaway ang makaamiris ti inayo. Sapay lang kuma. Saan ka mapukawan itinamnama, friend? Maamiris nanto dayta. Hello, Manong. Hello, Dingo. Kumusta ka matan dito syudad? Ayos lang, Manong. Da kayo, kumusta kayo? Kumusta ti anak ko? Mapanda ka di ka ni nanang di tabalayo? Ayos kami lang. Awan, umay naman dito itong galawan aramida ni nanang. Ay, uwang gayam. Sa dino ka di ti pangigasgastusan ni nanang iti kwartang ipawpawit ko. Adda ka digat-gatangan na nga arwatan da. Wala, Dingo. Damat. Nasayat nga ron no kasta. Sige, baliwan tanto tagsarita. At dapay napatay nga ramidak. Aramidam? Nalpasan ti oras ti trabaho. Sana ya? Uwan Manong. At dapay naskan nga ramidak. Apay adi mo impakaam mo iti kapsat mo agtrab-trabaho ka iti rabi Ay na friend, imbagam ko iti kasta, ibaga namit iti inayo tapno maamuan na. Ay, saanan anaskan, friend.
Ure mamuan nang agtrab-trabaho kiti rabi Awan bibiyang ninanang kanyak. Maragsakan kiti Anya, ay, unay matanday na klase ti ina. Iso nagasat ka, tasana kasi ti inak ti inam, Lisa. Apalan ka nga ron. Kanayon da ka akumustaan dagiti naganak mo nga ure adan pamilyam. Angam siyak, umawag dalaang no kasapulan dati kwarta. Ay, numabalin la kumagudwa ti bagik, inaramid kon. Tapno dakkal agatad ti mayawat ko iti inak. Barang maapresyar na mater aramidag. Gayam, kumusta maten ti anak mo dyan syudad, Helaine? Ha? Ay, kat nasaya at lata, manong dayay. Agtrab-trabaho lata. Kasta, kumusta nga iti panagipaw-pawit na iti kwartaken ka? Awan mo't parikaw, gaputa ipawit na mo't tigatad ngay bagakan ko na. Kasta, idi na minsan nga imawag ni Joyce, na kunana napanda kanon nangan iti restaurant nga asideg iti palingkay. Idi kwan, saan daan namaan animi ka tinagi-serve iti makan kadakwada? Ha? Makan ko nam? Kat no iji opisina ti pagtrab-trabahuan ni Mika? No, iti aldaw. Ngam no iti rabi agtrab-trabaho iti panganan akas sideline na. Nakuna ni Joyce, ta sinaludsod na ti kasinsin na no apay anasken nga agtrabaho iti rabi Amaw, no anya tinsungbat na. Anya? Tapno isupay ka no nga inayon na nga ipawit na ken ka. Tapno lang awan mangeg na asao, manipod ken ka. Anya? Isu panunutan ti rigrigat ni Mika ijay syudad. Ang mga no ti amom ket nanamay ti biyag na ijay. Saan? Anya? Nasaya ata si Mang Putkan, Lisa. Ha? Apay akas tamutin ti lang Mika. Agkakapsutak nga rod. Maulawak. Awagak ko man ni manong kung jak makabangon. Jak maala tinaka-charge sa cellphone ko iji kusina. Anya? Ay na, ang mga nunaalam mo day tayo tinalabas na panagpuy-puyat mo. Maulaw. Mano lang ang ngamin nga oras ti turog mo tunggal rabi Mala, mabit lang ang mangisaganak iti makan apagsangwan ta. Mika? Mika? Ha? Kalaat mo tin anagulimak. Ha? Ala, napukaw nan samot tin tipuot na. Hello, ading ko. Hello, Manong. Siya daytoy. Nilis agayam ni Mika. Ha? Manong, ada kami dito ospital ita. Inyag mi ni Mika ditoy. Gaputakila at matin anapukaw ti puot na. Anya? Umay kayo kuma, Manong. Tapno mabantayan yung mat ni Mika. O sige, Lisa. Mapanak ijayan dana ng itamat lang. Ipakamok na ita na pasamak. Mika, ading ko. Ada kamin. Kumusta kan? Nasaya at matlat Manong. Iso na lang tagakapsutak. Ti anak ko nga'y. Di ka mandanagan iti anak mo. Ada ka ni Uncle Julio. Imbati mi kan kwa na. Kasta ka di. Mika, anak ko. Kumusta ti Riknam? Nana. Ay, Mika, anak ko. Apaya di mo man laing bagbaga kada kami nga babusum at gaya man ti bagim iti katratrabahom. No di da ka nakita ni Joyce, di mi pa'y namuan. Nanang, inlimod ko ti amin. Gaputadyak kayat nga ibaga ti tattao ang nakakaasiak. Inaramid ko amin dayjay para kada kayo. Tapno dakkalagatan ti maipawit ko kada kayo. Tapno awan mangag ko nga kakasakit na sarita manipod kada kayo. Mika, anak ko. Pakawanan na ko ma. Amo kabasol ko amin na ito'y. Kapo iti kinaman naging bubukod ko. Akwarta laang ti mangipapay itirag sa kanya.
Jak man la pinanunot ti salunat mo, anak ko. Nanang, Pagawanan na. Katika rin. Sulnitak ti ado anak kurangakan ka, anak ko. Maala, umay kan, tatulungan ka, bumangon anak ko. Tapno makapangankan. kabaalak ti bumangon, nanang. Napigsa akon. Mika, anak ko. Bay anak ko maamang asikasukan ka. Awanan kwartak nga itid ko kada kayo. Ha? Sa anak mo't nga agdaw-dawat iti kwarta, anak ko. At daman wano awan, saanan anapatagday ta. Bay anak ko maamang sulnit iti nagkurangakan ka kasinam. Nanang, Nakasaganak ang mga ramid iti amin. Para kan ka, anak ko. Katsapay ko mapakawanak iti nagbasulak. nanang. Nabayagan ang napakawan kayo. Gaputa ipatpatag kayo unay. Juna, kadagiti amin nga agararam kan ka. Asino nga ti planom nga aklunan? No da kayo ti damagak, nanang. Asino ti kayat yo para kanya? Ni Jun ngamin madlawan na singpet, kan man nakimisa. Agpada tayo gayam iti kapaliiwan, nanang. Ni Jun mo tinakitak anatak ng kadakwada amin nga agdatdatan kanya. Kan isu ti pakarik na ak iti ayat. Agkat, anyapay lang ardar aramidam nga ay. Aklo na mo na. Agpadamot nga da trabaho yo adwa. O nanang, talaga ang plano kun nga aklunan ni Jun. Kat naibaga na nga agkasar kamin, patgakon, nanang. Sige, makaamo ka, anak ko. Ay na, tapno ibagakan ka, kapsat. Manipod nagam-am mo da John kan ti anak mo ani Jonah. Nasursuron ni John ti makimisa. No kasta. Kadagito'y laeng makimismisa ni John nga anak mo, kabsat. Wen, kapsat. Ay na, idi saan na pa'y anam-am mo ni Jonah. Jak maawis apulos asumrag iti simbaan ti anak ko. Maragsakan ak nga rod. Tadakkel tinagbaliwan ni John idi naam-am mo na ni Jonah. Aya, mayat nga rod ano kasta kabsat. Manakimisa nga minta anak ko. Di na maliwayan ti mapan mangidayaw iti apaw. Mayat ti kasta, kabsat. Uray kasano ti kinabisi tayo nga trabaho. Masapol nga ikan tayo met ti Diyos iti oras na. Tano saan agapo iti apo. Awan tayo dito'y abiyag. Iso masapol aditay liwayan ti agyaman kan kuana. Babaan ti intay panangidaydayaw kan kuana. Uwan akabsat, husto launay daytaan na ibagam. Anya kay mat nanang. Didak pa'y amo nga ibainan mat. Apay, Jun anak. Adda ka di mati nga inaramid ko. Nangagkutim bagbagayo iti ina ni Jonah. Apay, masapol nga ibagayo nga itala na sursurok ti sumrag iti simpaan? Ay, pasensya ka na, anak ko. Ibukbuking dak mat nanang. Naibagaklaang mo, anak ko. Wen, ngem saan nga amin abanag ket masapol nga istoryaan nyo iti sabali a tao. Pasensya ka na, anak ko. Pakawanan na ko. Agkasarta ko man, Jonah. Adakan ka day ta, Jun. Di ka madanagan. Makitinulong ak iti magastos para iti panagkasarta. Uray simple la siguro na selebrasyon ti kasarta. Basita ti awisin ta bisita. Dayta, ket no okay laken ka. Una, awan mat problema iti dayta. Tinapatag, agbalin aligal kan mabindisyonan ti panagdanata. Wena,
Dayta ti kapat ganjon na. Praktikal ti biyagitan. Sanay na masapula nagarbo ti sagana. Ura nyaman dayta apasken. Wan Jun, pagsasaritaan tayo nga rodan ti kalay sata. Ha? Talaga? Makiasawa ka, John, ha? Wan Marley, inton umay abulanan. Ala, kat no plano may matantag kalay sa kani Jasper Anobio. Ha? Kasta yan. No kaya't yun, di ag double wedding tayon. Maminsan ti gastos. Ay na, nagmayat kat kuman ngay no kasta. Ngam, urayan mi paimot ngamin asumang patikab sa tinobyo nga agapoy dya abroad. Sa amin to pagsasaritaan dayta. Kasta ya. Di sumaruno kay ton. Kapilitan na kasta. Akat kumusta ni John? Kas may sa nobyo? Mayat, naragsakak. Takaskan kwa na ti pakiasawaak. Namati iti apo. Naasidag iti Diyos. Ay, agpada ta, ah. Uray siyak, naragsakak mo ti tinobyok, tanasingpot lang arudan, nagagatpay. Kan kang runaan ti amin, kasi tinobyom, naasidag mo ti apo. Amom ka diya, day ta ti numero 1 asap sa pulak iti may sa atao. Ti man nakimisa lalaki. Agpada ta. Ngamin, mamati akong awan to ti rumso aparikot iti nagbaitan mi. Adaman, ngam gagangay tula a problema. Wana, dalakalasulbaran ti parikot tagasawan, nagpadadaan na mati iti Diyos. Tagpadada nga adda pa nagbuteng na iti namarswa. Jun lakay, agring kan, maladautan iti simbaan. Inton maminsanin makaturturog ak. Ha? Iturog ko pa itan Handa man ang trabaho no bigat. Kakaiso na, day off ko. Jun, sumagmamanumit lang ang oras ti pan nakimisat na. Uray agawit ka matladagos. Ay na, si Kanti mapano kayat mo bakit? Basta siya, iturog ko. Kumusta ti adasawa na, John, ha? Si Kangay, kumusta ti adasawa na, Marley? Sika talaga, isubsublimot kanyak ti saludsud ko. Sika ti damdamagak. Oh, abe nagsanay ka ngay. Ada ka di parikot? Si Kapay ti umuna nga gistorya. Sakbay asyak, Marley. Sige. Ay na, naragsak kami ka ni Jasper ng asawak. Ngamin, nagtali na at kinasingpot na idagar-aram pa'y laang kanyak. Kasla dadapay kit din angay nayat na kiti husto. Ha? Kasta ka di? Makimismisa pa'y ka di? Wana, mabalin ayamat alanganan mi dayta. Saan? Ay, naimbag ka pa'y nga rod, Marley. Ay, nagbidutak sa iti pinili ang nakiasawaan. Ha? Ala ka? Ape akas tamat ng tibag pagam. Manipod nagasawa kamin. Saanan asumsumrak ni John iti simbaan. Kan, ininot ti panagbaliw ti ugali na. Anya? Juan, iso ang nagbidutak sa iti pinili, Marley. Ngamanyangay, adaditan. Saan mat ang mabalin basta sinaaklatan ni John, ta nagkasar kami kat nga ron. Wen sana kaskarina ti makisina iti asawa. Iso ti makunak, ikararagam latan Ikamang mo kiniapo ti anyaman na pagdaldalanam ita. Jasper, ada sa nga ilimitay. Nakasaritam ka din? Ay, uwan manong John. Kaanakak day jay. Kasta? Anyang iti gagaranakan ka? Umay dumawdawat iti kwarta. Tapag nayon na kanu iti tuition fee na. Anya? Sikat imang papaadal iti kaanakam? Tultulungak ti kabsat ko. Tawan mo't trabaho ti kabsat ko nga mana. Tultulungak ida, taka si damat. Barang makalpas ti kaanak kahit matulungan ang tumad dagiti dadakkel na. Nagsingpat ka matan, Jasper. Ay, no siya kakit saan nga balin ti kasta. Ha? Pagbanbanno ka? Pag numaran ka ti sa balin? Ha? Adalagat may tulong. Apay ki din na saan ngay? Ay, uray pay. Diyak kaya ti kasta no siya. Idulin ko ati kwartak.
Iso nga rod nga da bangko, tapno da pangidulinan iti kwarta. Ha? Agruam ti tao mang namnama iti sabali, no panpanuyuyam. Iso ano siya, saan ko nga ugali ti tumulong ken agpautang iti sabali a tao. Nga uray kabagyak a mismo. Saan ko apadpadaksen ti anak ko, Jonah? Ngam sigodan akasta ti ugali na. At daimimot na, naturay kan istrikto. Kan sigod asaan aman nakimisa. Ti amok nga rod kat nagbalbaliwan. Ngam nagsubliman matan ti sigod nga ugali na. No kasta, panagin ko na laang timpakpakita na akinasingpet idi agar-aram pay laang, nanang. Kaslakastan anak ko. Tain subli na matmanan ti sigod nga ugali na. Paspasin siya am kumanti anak ko, Jonah, wan. Aw-awatem kumalatan. Wan nanang, uray anya pa'y ti kinatao ni John. Asawak lata day chay. Isu nga ano sakti anyaman nga ugali na. Nagsweldo kan, John, ha? Wan, si Kangay. Kasusweldo kita eh. Hanggang indiretso ko na iti bangko. Imbangko ka amin eh. Dahil ta sweldom ti gastusan ta iti inaldaw. Kaya hindi ka nak iti allowance ko. Iti sweldom ti pangalaki iti allowance ko tapno sana maksayan ti sweldo. Savings ta day jay. Wan Jun. Ken kita am dagiti gatgatangam tadagiti la importante tanay. Masapol nga gurong ta. Narigat no agbarbarayuboy ta ita panawen. Tanarigat asapulan ti kwarta. Sanay bakit? Ni Nanang. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Kumusta kayo? Mabalindag kita iti pabor. Oh, anya day ta, Nanang. Mabalindi pumulot iti kwartayo. Paggatang ko kumay iti agas ko. Ha? Ay, sige ta umayak di ta numadamdama. Sige nga raw. Urayan ka. Bye. Bye, Nanang. Anya timbaga ni nanang. Umut-utang iti kwarta lakay. Paggatang na kano iti agas na. Anya? Ay una yan. Pamilyado kan? Ngamang namnama pa ila iti sweldom, Jonah. Apay, awan sa bali pagutangan na. Adamod dagiti daduma kakabsat mo Awan matrabaho dagiti kakabsat ko. Kahit gaputa si katiad na trabaho na si kalatan tinamnamaan ti inam amang tulong. Ay maditi kasta. Unfair. Ala, di ka nagsao. Tasaan akon amapan ijay ayan ni Nanang. Una, pariknamat ngamin ti inam. Ipariknam asaan ka single. Ngadan asawam. Tapno saan lata amang namnamakan ka. Diyos ko. Lawlawagam ko mati panunot ti asawak. Di mo ka di itulok ngagtultuloy ti kasyay nga ugali na. Apo. Isurong ka di ti umno nga aramidan na. Tapno na sayang at laang ti aramidan na. Apo. Numabalin. Diyak kayat aguraan ti asawak. Gapo iti makitkitak nga ugali na ita. Impaay mo ti asawak akabinadang ko iti biyag. Katulungak itirigat kan ginawa. Ket agdanggay kami kuma amangidayaw kan ka. Apo. Iso alaw lawagam kuma tinakulaapan apanunot na. Manong John, nadamag mo ka ti problema dito yung kumpanya pag trabahuan tayo? Una nga ron, Jasper. Kasano da ito yan? Agsaramat gaya man iti mabiit. Awan ti mabalin tayo, Manong. Jack man mo no, niya tipod na makagapo. Nyan, adag kun ko na analogi. Adamot mangibagbag nga ilakodan tayo ito apasdek. Kasano tayo nga ro din. Mapukawan tayo niti trabaho. Kapilitan na nakasta, Manong John. Awan mo't lata ti mastra ka katrabaho. Overidsak nga minan.
Iso marigata na nga apply. Alakit agan anos talata ano anya ti adta. Pampanunotag tag negosyo, tadamat basit urnong ta. Iso na ti aramatag. Oray basit lang negosyo. Oray dati pakanan no iso. Adakan ka dayta, lakay. Kumusta to'y pakanan nyo, John? Karurugik pa lang mat nanang, iso apaliwag pa ano kasano. Aywan gaya manak ko. Adda mabulod a kwartam. Naibus mo't tay kwarta kon kat ni. Awan mo't gayam agas ko nanak ko. Ay, unay kay mat nanang. Di kay man mat mangmalas iti negosyo. Karurugik pa lang ag negosyo ng utangan da kadagosan. Utang ti buwin na manok. Ay, no adda ngam no awan, okay lang. Awanin ata na usar konti kwarta nanang. Ay, awan na talaga, Jonah. Diyak kaimaan ti ag negosyo. Lugi akmat. Awan mo ti umay mangan iti pakanan. Yun, Apay nga takas lag, mamalas sa kakanayon. Bakit? tinasayaat. Agrubot ka. Domingo ita. Inta makimisa. Maliwliwayam nga minan ti agserbi iti Diyos, lakay. Dayta ti kapatgan iti biyag tayo. Ti agdayaw iti apo. Tauray kasano ti panagsalukag tayo. No awan mat ni apo iti kaunggan tayo. Awan serbi ti anyaman aganwat tayo, lakay. Ha? Iso apang nga asim. Danggan na ko ma. Patgam tikid daw ko. Inta makimisa. Kalpasan na. Dumaray tayo iti Bible study iti kaaruba tayo. Napintas ti dumngag iti Bible study. Taado ti maadal tayo asasa o ti Diyos. Ay, mabit lang Mahinang kalaban. Oh, adto yun ti order mo, ading. Dati mo't ka manang, Ala, sumapol kayo iti pagtugawan nyo. Anak ko, ado ti customer mo. Umay katulungan. Ay, uwan man nanang. Agyaman na ka. Ay na, Jack Amonter Aramida, tanin nagado ti customer. Ala, tulungan ka, nanak ko. Nay, apay nga ikan nakiti kwarta, John Barok. Uwan na, tapno maramanan nyo mo ti bindisyon na mauawat mi ti asawak, nanang. Ha? Alan nanang, awatin yun. Awate mo na balayan. Tauray siya, inikanak met ni John iti kwartak. Ay, agyaman ak nga road, Barok. Awanan nyaman na. Masapol nga ibingay mi mo't ati bindisyon nga ipapa iti Diyos kada kami. Ket makawanendak ko ma. Tainim imutan kayo iti kalabas. Saan kaya manasaya ati agbalin nga agom. Iso pakawanendak ko ma.